米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。Limlaan ko nipapalian no kawas a romial， 珍惜上主所赐的日子。Salikaka mapulong， 平安。Malatzay kita a milayab do suar no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I patenakay tusa kusafaw at sifang sakatzay at tusir suasa， 又kapahok kisui salimalaan haratengan ko misangaay tiswanan a tapang saan。 传道书第12章第1节说：趁着你年轻时，要记住你的创造主。Salikakaaw o rumial numita o tamlaw itini ihakari iraay ko kakayaay iraay ko mamukoay nika o sasafaluzuan ita o misa Kristo ay lengan o mitaongay to kawas ato mitlutuay to suan ningra amitlemak to maamaan ta caay piraom kita to nipafrian no kawas a romial。 人在世上的年岁有长有短，然而对于基督徒而言，唯有敬畏上帝，并且凡事遵行上帝的话，我们才不至于浪费主所赐的日子。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangau sarujulan ako ko falujo a mitier I tiswanan， ta citaneng kako amilimla to nipafalian iso a rumial ato mitlemak to karahkeran iso a lemak nanay misaicer kako ami pawacay to caay kafalis amitlaocay a ulah iso tangasa I tulas no orib。 主啊，我要全心信靠你，使我懂得珍惜你所赐的日子，有智慧在凡事上得你的喜悦。愿我的一生都在见证你永恒不变的慈爱。Pakai ni I dalam anay angangan nutapang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kisu。 愿上帝祝福你，平安。